Manipud iti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti naimbag nga adal ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam. Inda ibasa ti Colosas kapitulo 3 bersikulo 21. Amma, diyo pasakitan tinakam dagiti anakyo tapno dida maupay. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan kinapudno ken biag. Nabanog ako ngagmulmula iti natang Manong Fidel. Lanipod idi ubing ta. Kastilatan tar aramidan ta. Asino ko matisa na mabanog? Ngimisit ako na main initan. Wen nga ron. Kalpasan nga gaputay di eskwelaan. Diretso dito'y taltalon. Bangkaglat tamat ti ayan ta. Anya nga tar aramidan niya. Pagtrabaho kayo na! Agda ni tatang. Sikan tumot namin. Isistoryaan na. Jakmat mo si putan nga dagayam ni tatang di talikudan. Awan ti oras sa rumba nga masayang. Ala, agtrabaho kayo! Kalpasan ti pandangan, si Fidel, mapanmumulaan ti uma iji nga to ti bantay. Tatang, aday ayam iti basketball kadagiti babarkadak. Napatpatag ka di dahi ta panag-basketball mo, ngam ti panagmulam? Sa dinoy, ti pangal-alam iti pagbaybayad mo iti tuition mo, no saan ka ngagmula? Kat si Kamat Elbe, tulungam ni nanang mong agburas iti natang ije bangkag. Wan tatang. Oray no Sabado ita. Awan ti oras arumbang nga masayang. Awan ti agtugaw-tugaw. Amin tayo, agtrabaho. Nalabos sa matar aramidam kadagiti anak mo lakay. Bayam kumamot ni Fidel amapan makibasketball. Takalpasan na, mapan makiinom. Kasta? Amok ti kalukwan dagita tattao. Uray aldaw matlaang ti Sabado ang aginanada. Sana mabalin. Ado tinasken ang mailipas sa trabaho. Ay, Nasken na mapadasan dati amin akita ti rigat. Nanang, adun tinaburas ko nga okra. Mabalin nga ilako ta inton bigat. uray siyak anak ko. Adumot ten tinaburas ko. Adan tumanan allowance mi kini Manong Fidel. Tangay nalpas mo ten ti trabaho ta. Sa dinaw ti kayat mo apapanan. Kwa ko mananang. Bisitaag ni Eunice a best friend ko. Ay katmapan kan Ay na, agyamanak nanang. Agatling at kamat ngayon may dito'y balay. Pasensyakan. Naggapuak ngamin ije bangkag mi. Nagburasak iti bunga tinateng mi. Ni, nakasukat ka man. Ada date ko ita. Asino? Amom, nagaram ka niya akong di crush ko. Talaga? Wan, ag-date kami ita. Isumat lagayam anak kabangbang luka. Siyempre. Kat si kamat ngay. Inawis na kamat gayam ni Gabriel nga ag-date kayo. Di mo mat kano sinumbatan. Kasano, awan mat ngamin oras ko. Ha? Kasano ko mga awan? Ibaon na kami ni tatang ije bangkag. Ha? Nakakatkatawa mo't ni tatang mo. Apay asaan langan ang mga ititangdanan ng agmula. Ay, marurudak nga rod. Anyangay, awan mat ti maaramidak. Siya, aramidak ti kayat ko. Sanda ka mabalin adiktaran dagiti naganak kanyak iti kayat ko nga aramidan. Imbag ka pa'y. Kasta kumamot ni tatang ko. Fidel, apay agawid kan? Wen pare, mapanak pa agsibog iti mulam eh. Kasla pamilyado ka.
May kakititag sa tayo. Da kayo langan. May kantap na makapagsarita kayo ka ni Jenny. Umay mat ni Jenny. Inawis mi ah. Tropa tayo mat ni Jenny. Saan ka ni? Ay, sige man. Umayak man. Mamimiss ko ni Jenny. Manyat orasan, bakit? Alas 11 itirabi ilakay. Kahit awan pa'y ni Fidel? Ay, awan pa'y nga road. Awanan pa'y. Napanan na nga ta. Lakay, di mo ko mamananungtan inton sumangpot. Ah, Ni, ta- Fidel, anak, naggapuham. Nanang. yung ka maturog nun bakit? Paan na kami agsarita ka ni Fidel. Ngam, Panawan na kami. Apay, tatang. Ungtan na ka, di? Italang mo tan na kay Numa ka. Dahil tatirumbang ka. Apay, kabaila mo na biyagan ti Pakim. Naglastog ka nga ginom-inom. Inbound kay eskwela ang tapnag hadal. Saan nga ginom kan makibarkada? Ay na, imbaglakit din ta saan anapusit ang ngipin mo, Manong Fidel. Api ngamin anaginom ka. Amumot akaguran ni tatang tikasta. Pumano, Maksan. Anya, papanam ngay no pumanaw ka. Ito ang dagiti babarkadak. Anya ngay ti mapasamak kan ka ijay. Jack kaya tikas to yadin ko. Naungat-unay ni tatang. Dagiti babarkadak. Maramid dati kayat da. Aginom da. Aginggat kay kayat da. Sika, kayat mo kadingag na nayon kalatan na kastoy. Tiagmulmula kalatan itinatang. Iso nga rod nga agad adalak ana imbag. Tainton makalpasak. Agbiro kak iti trabaho. Tapno makapanawak dito eh. Ano pa'y atawan nga grigat ka? Surutong pa'y laang ti bagadanan ng kantatang. Para matlakan ka dayta, Manong. Liklikam ti barkada kan bisyo. Tumulong ka dito ibang kagkantaltalon. Dayta laang matkat ti kayat na. Lakay, saan nga ta nga agrebelde dagiti anak ta? Gapo iti kina-istriktong kadakwada. Ado lahaming. Ado tinapadasak arigat. Awan pa'y kagudwa iti rigat a napasarak ti mapaspasaran da ita. Ay na, bayam ka di ida a makigayam. Tapnoan niya. Tapno mayaw awan da iti nalintagata na. Simple lang matikayat ko. Mailipas da di panagadalda. Iti kasta, naawan tanton, saan da ngagsagaba. Ay, sa bagay, dandanimot ag graduar ni Fidel iti kolehiyon. Numanusan na. Kan may sa. Kukuhanan tumot lang ti baligi ang magunod na. Pare, nakitam ti grades mo? Uwan pare, Oh, anya ngay. bagsakak. Kasta ka di? Apay, amin a subject tayo. Bagsak ka? Pasang awat iti duma. At ado ti bagsak. Di nakman rabakan. Agsifak langan iti sa bala kurso. Manan? Nakamanukan a shift. Hindi ngamin dati ti mga yat iti dayto a kurso. Siya, talaga ajak kayat dayto eh. Kung namat ani mamim tinagpili iti kurso. Ita? Ni daddy manan? May beamlatan. Sana bali. Nalakalang mo ti dumawat iti kwarta kadadadi kan mami. Iso asigurado. Makaala kiti pag-enroll ko. Nga oray pa'y kanginaan ti kurso nga lakit. Sayang mo't naman malpas mo, pare. Apay si ka. Talaga alipason dito a kurso? Uwe na. Sayang mo't. May salangat tawon kat agraduar tayon. Eh, saan kanyak? Tinasayat. Umay kakit din, tagiinom tayo. Ay, kwa? Agawid akon. Agmula kami pa'y kanitatang itinatang. Anya? Kaano nga tanga, gradual kay ti dayta pa nagmulmulam, ah. LV, balasang ko. Bumangon ka di tantan aldawan. Nanang, Intag buras itinateng. Mapanmat damanong mo a Fidel ijetal talon. maditibagbagik nanang. Anya? Nan? Ay sus!
Nabara kamot ngagpayso. Natudwanak kaming idikalman anapan nagparot itiruot, nanang. Ay na, no kunaktumot ngamin kan kaadikan sumursurot. Agungat-mat ngamin ni tatang no sana kasumurot. Malala, aginanakan. Syakla ngan timapan agburas. Oy, girl, apay nga absent kay di kalman iji klase tayo. Nagguri-gurak ngamin. Ay, day tagat ngamin, tanagagat kalaunay. Sumurot kakit di kanyak, tagja-jamming tayo. Anya, Ka-jamming tayo dagiti boys. San ka amadanagan? No awan ti kwartam, isuda ti makaam mo. amo matasa anak amabalin kadagita. Taapay mo. Kung tanak ni tatang ko. Ay, nagkarungot ni tatang mo. Nakais-stricto unay. Fidel, Apay tatang. lupasam ti panagadal mo, ha? Kunak man niya ti bagamon tatang. Madama ti panagmulmulat ha. Kasta man ang ti bagam. Kaya saan da kumakagura ka ni ading mo? No, kastoy man tar aramidag. No, istrikto akman. Kaya't kayo lang nasuruan na tumakdari ti bukod yu asaka. Tapno di kay marigatan, no bilang awan kaminton kininanang iyo. Amok tatang. Mali. Ering pas nga rudon dito panagmulat ha. Tamangan tamat na no madamdama. Umay kay manganan nga gama. Itay pa yan na isagan na timakan. Uwan nanang! Ala, umunakan anak ko. Apay tatang. Ito gaw ko labit dito eh. Marik na ka maulawak. Anya? Kan, kaslagsip mo ti panagkita ka. Ha? Marigatan na nga umangas, anak ko. Tatang! Uy, dito'y at talagang library ti ayan mo, ha? Ala, apay, saan ka nga ag-review? Kat adda test tayo inton bigat? Ada ka mo tapagkopyaak. Sika talaga. Oh, Ni Manong ko ti umawawang. Mabiit lang ha. Ah. Hello, Manong. Ading, ang gawin ka kuman. Ha? Taapay. Ni tatang. Awanan. Anya. Hiram sa Diyos ang ating buhay. Tatang ko. Apay, pinanawan na kami. Tatang. Anak, gusto na anak ko. Aklunan tayo na ang anatayon ti amayo. Panunutan tayo latan. Nga awan ti permanente abiyag ni tira pa utida ka. Naku na ni tatang yu idi. Nga nyaman na oras. Nakasagaan na amatay. Tamo na asan kayong tungagrigat ka ni manong mo. Nainsuro na kayo. No kasano ti agbyag, anak ko. Na ako'y Ay na, kablaawan ka, Fidel, anak ko. Nakagraduar kan. Agyaman ak nanang. Ay na, no si Bibian ko bapay ni tatang yo. Sigurado ang nakaragragsak day chay. Gapo iti baligim, anak ko. Sigurado day ta nanang. Ay na, itata nakagraduar kan. Saan ka kading nga agtalon? Agtalo naklata nanang. Ta sino iti mangsukay iti daga tayo no saan asya. Ay na, maragsakan nak iti dayta desisyon mo, anak ko. Polis kagaya man, Fidel. Agi schooling ak pay. Tapno may promotak pare. Congratulations, pare. Agyaman ak ha. Kahit sika, kumusta? Naksar din akong nagada. Nag-graduate ka mo siguron.
Awan tinalpas ko, Fidel. Anya? Ne? Kunat mo nakagraduar kan? Ma'am LV, adda kayat na ti makisarita kan ka. Pastra kam. Ma'am, sumurat ka kanon. Thank you. Ma'am, Kaslam ang muka siyak da ito eh. Ni Eunice. Eunice, si kadaytan? Si kagaya man ti head dito yung opisina. Idinamuak, imasidaga kadagos. Apay, anya tinapasamakan ka. Agrigriga takitan. Iso nga imasidaga. Tapno umayak dumawat iti tulong mo. Ada pa'y black eye mo. Irresponsable nga rin dyan sa awag. Kanawan pa'y trabaho na. Nukas tama ka inom. Aramidan ak pa'y apanching bag. Ay na, talagang ado dagiti umas asidag diti opisina mi akaskan ka. Biktima ti panangabuso dagiti asawa da. Imbag ka pa'y. Nabaligi kan itibiyag mo. Inan-anusak tinagadal. Malagip mo, idi kanayo nakamapanagboras iti nateng ijebang kagmi. Tapno laang adda pagbayad ko iti tuition ko. Uwan, malagip ko dayta. Saan kami una anarigatan idi natay day ditatang ko. Tainsuro na kami nga agbyag. Uray kasano tirigat mi idi. Nga uray agsaksakit tinakam mi. Yung pagsayaatan mi magkayam. Iso nga ita, makunak ang nabaligi akon. Disiplinaan dagiti anak, ngem saan kuma atay nalabas. Tadiket pagrebeldian ti panunot kan riknada. Kanayon nga ipakaawat kadagiti anak, iti nasayaat apan nakisarita, dagiti kayat tayo aragbaten da iti biag, ket agbalinpay nga iti